pakan hai poma hanu tem pega asai lon tanyang ayah kana sampun ja sabelon yu sabah hati bertabah nepegah ayah kalupa minta belanja kalau besiku rengton terbayang sabelam dempo berbagah dua ayah leneng yang rupa kalon sampun cahai anak hanjut lon lahir Bek kata yang le anu hancur hati mang ayah digata hai anu katrip hanale segolong gata lahe kena udonya lebulun umur hai anu gata di dalam kandung ayah gaputran anu lama lambuta soba ayah lon hai pama nu tulung pegah pukehna salah di ayah ditem ilanya pagi ban rupa hai poma urang baaya lon tuang balang mangatlah hutang di dunia menyaka jipong ayah lon mepat kejirat jahai maksiat jasawu kumbu ayah dan ayah tegap hai anak di tengah malam hana lon tuban anu hana derupa muka awaknya mesalom ngan ijah hitam ayah diancam anu dengan senjata benu ka pikir boh hati soai tung bala pulang ba Allah ban hukum poya Rabbana beji oh azab ke ayah yang kahanale oh ura pagi merumpa lam padang masyar Mustafa ya Muhammad Mustafa tersambut orang lahir pemulai yang mulia gemna sentuhan hiasan alam Nabi Muhammad Sayyidil Anam Sayyidil Anam Mustafa ya Mustafa ilun masjid ana min mu'in ngan sabirakan yang muda-muda sidra ana min dijrel kawan bersimpang jalan jiru imata Mustafa ya Mustafa anu nyanjing li kamu sok
so sikre ijabro ngan sampo muka Demian